Canara.终于你找到一个方式分出了胜负，输赢的代价是彼此粉身碎骨。時計の針も嫉妬して早く回るダヌギのまま迎えに行くよちょっと待って化粧するから暗いからわからないよ今は深夜2時この世界に二人きり君を連れ出して向かうのはあの場所 Dawno nie jestem z dziewczyną, której wykrzyczałem miłość. Jak słuchasz dziś hinaty, myśląc, że to gówno prawda, to przepraszam za uczucia zostawione w tych kawałkach. Złoty kajdan oddałem w Giżycku na festiwalu, bo kiedyś taki gest by zmienił życie mi jak paluch. Sevgim hevesim sen, sen istin nefesim sen. Sen benim değerlim, benim doğma gözüm sen. Sevgim hevesim sen, sen istin nefesim sen. Sen benim değerlim, benim doğma gözüm sen. Baby, would you tell me why there's sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Never don't make illusion as you try to forget. 개가 집은 돈 어디다 쓰시오? 새마을 금고 이사는 그렇다죠. 한국 슈베르트 연구회. 이 슈베르트가 내가 아는 그 슈베르트냐? 검사님, 걔가 집은 돈을 어디다 쓰냐고요? 걔가 집은 돈은 정성면치로 쓰는 게 아니라 정성한테 쓰는 겁니다. 내가 검사님 앞에 1억 보재기 딱 내놔비면 검사님 어찌할 겁니까? 내 비밀로 해드릴게. 아이고야, 이거 뭐 봤습니까? 금방 검사님 머릿속에 팍 지나갔는데 뭔가가 그게 절대 부끄러운 게 아닙니다. 예. 이게 어디서 야 이거 지야? 야, 대한민국 검사야 이 야. 어? Оригавые снуют, тут за нами по пятам, всюду носа не суют, тики-тикают года, но на обрыве на краю. Часто думаю о нас, когда мусора лютует, руки шьет ведь. Сильные женщины никогда не сдаются. Иногда нам нужен кофе, хорошенько поплакать, иногда весь день провести в постели, но мы всегда возвращаемся еще более сильными. Девочка, дождь, губами мокрыми. Чего же ты ждешь? Люби меня, люби. Девочка, дождь, останься навсегда. Будешь моей девочкой дождя. Между мной и тобой остается ветер. Между мной и тобой только
150 плюс 150. 300. Отсосил тракториста, сынок. Ты совсем дурак? Пап, не я. А кто? Мудак. Divnieki. Jo, man tās skatas vienkārši krājās, čupā mums krājās. Mēs uz priekšu nekur neejam. Kad 8 autīm melnām skatēm. Sīkumi, tiešām sīkumi. Nu, ir sīkumi. Būs? Kaut kad būs noteikti. Kad būs. Un jautājums to, ka... Es neesmu auto speciālists, Nu, bet- tirgotājs, es neesmu. Goķis Džeks piedāvā Volīte S85. gada. Dīzlīgs, bet uzcils sāns. Uzcils sāns reāli. Līdz 1000 eiro droši vien. Tā tu mums izplatnās. Nē, nu līdz 1000 ir skaidrs. 300 eiro līdz 1000. Nu jā. Nu reāli es domāju. Cik? Tas ir firmas noslēpums. Yüreğimde ayaz var, ne kış gelir. If there was an easier way to apply to jobs without spending 8 hours handcrafting the perfect resume, cover letter, and sending it to the hiring manager just to receive, unfortunately, we'll not be proceeding with your application. I just found this Chrome extension called Magical. It can automate and speed up all this process for you. You don't ever have to type the same thing twice now or copy paste. Magical lets me create templates, which allows me to send 10 times more job applications and makes my life so much easier. Go to getmagical.com or visit the link in my bio for free access to this AI app. Мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим, лишь моим. Не награли, сыграли для вас, а я слез уже не держу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на... Sabah midi sıçıyor da midi geliyor. Hadi ya. Hadi. Sabah sıçıyor değil. Sabah mesela kuyuya içeyim bir boz. Kuyuya bir boz harici. Sava. Ara. Leo hani. Matia. Ne orası kuyuya tu içi. Matia. Ara. Kuyuya me orası. Tato. Hadi. Cici. Sabah su product is de patara de. Evgine baksana. Cici. Şimdi to gemu kumoti yaş. Mama uci sigijine. Kuji mama sigijine. Kuzakda. А что за песня-то была? Крылья. Наутилус. Oh my gosh, I just remembered something. I love you.
tas ir forši miņikiem, viņi ir ļoti interesanti to, ka, piemēram, augšā antēniem tāds patīkams sīk, un viņš signalizācijas lampiņiem ir. Jā, viņi tā kā lidmašīnā. No ārpus viņš šķiet ļoti maziņš, bet iekšā ir ļoti daudz vietas īstenībā. Iekšā tikpat daudz vietas kā mūsu bestselleriem 53 miksiņiem. Tikpat daudz vietas, nekas mazāk, nekas vairāk. Elektriskais bagāžnieks ir. Jā, starp citu var šitā tējāt kājiņu atvērt vaļā. Tagad neatvērt. Atvērt, bet man tur ir nekārtība, jā. Visādi tur. Viss pie dabas bija, viss taisam ciet, viņš smuki taisās ciet. Un vispār, ar ko mini ir slavens ar vadāmību. Ļoti labi vadās šitā mašīnā. Liels uzpūties kartiņas. Ja mazais mini ir īsts kartiņas, tad šitas ir bišķi lielāk vadāmības ziņā, 10 balvas. 4x4 starp citu? Jā, pilnpiedziņa. Можно терпеть силу, можно пить текилу, можешь ждать утра, а я и дальше буду выбирать. Thinking of starting your own company but stuck between Delaware or Estonia? Let's help make that decision. Both destinations offer unique advantages for entrepreneurs worldwide, whether it's Delaware's low business costs or Estonia's digital ease. Delaware, a US state renowned for its business-friendly environment, offering low operational costs, and is a preferred choice for venture capitalists. On the flip side, Estonia stands out with its e-residency program, allowing entrepreneurs to start and manage their company entirely online with access to the EU market. While Delaware attracts with its financial benefits and startup friendliness, Estonia offers unparalleled digital convenience and cost-effective business management. A huge benefit for e-residents is the business ecosystem, service providers, startup incubators, like-minded communities, and much more. Your decision now is what matters most for your venture. Dive deeper into the comparison in our blog post. Citu daudz, kas ielēja mūsu mājaslapā mašīnas, izsaka to, ka pirmā bilde, ko ievieto, ir titula bilde. Un to es laikam arī neesmu teicis te vienā video izņemot laivos. Laivos mēs stāstījām. Tagad parādīšu, kā izskatās, kad ir ievieto titulu bilde un kā izskatās, kad pēc titulu bildes vietā izvēlējies salonu. Bet tu taču, kāpēc mašīnu tu gribi to titulu bildīt redzēt vissmukāko, kāda tev ir nevis spidometru nobildēta vai vienkārši beņķi nobildēta. Tā kā lifehacks, liekat iekšā pirmo bildīt to, kur jūs paši gribat redzēt, lai klients redz tavu mašīnu no pirmās bildītes. Tā kā reklāmas parādīšu, kā pareizi jāliek iekšā.